Pozdrav svima, sada ćete čuti kratko prepričavanje od filmskih hronika za lagaonice, uživajte u gledanju. Dugouhi Vernon je ušao u zalagaonicu i uperio pušku u Eltona. Ali budala neće opljačkati mjesto. Založio je pištolj i dobio 20 za to. Na čistini pas čeka svog nacističkog prijatelja Randy. Drogiran je i nije spavao 3 dana. Danas je imao i viziju Elvisa. Vernon dovezao ovamo, oni namjeravaju da opljačka određeni Stanley. Tako se to radi bez pištolja. Međutim, Vernon je siguran da će se lako nositi, jer bit će 3 protiv 1. Ali Big Eared je pogođen punom brzinom od strane naciste Randyja. Randy nije trebao udariti klinca. Da je ukrao $80, ne bi morao prodati. Njegov pištolj za 20. Vernon gunđa i grglja krv. Randy je došao do zaključka da ne izgleda tako loše, ne bi trebalo da budu ometeni, bilo je vreme da se opljačka Stanley. Jadni Vernon je lagao narkoman po imenu Lomar i sam je ukrao $80 i već ih je potrošio na travu. Nažalost nije imao pištolj. Drugovi su došli kod starog Dona da pozajme pištolj od njega, ali Don ih je poslao jer prošlog ljeta posudio im je kosilicu i odmah su je založili. U kolima pas pokušava da shvati zašto Randy mrzi Jevreji. Izgledaju potpuno isto kao i oni, samo s novcem. A također, pas voli filmove Adama Sandlera. Randy je to dugo trpio, ali je onda zakočio. Ako opet pričaš o tome, pregazit ću i tebe. Ni ja nemam pojma. Ja nisam u toj temi. Randy čak ima i crne prijatelje. I neprijatno mu je pred njima kada ode na sastanak Bijelog bratstva. Prijatelji su se zamalo zabili u drugi automobil, naglo skrenuli sa puta, prošao je kroz groblje kućnih ljubimaca i nekim čudom pobjegao neozlijeđen. Nečiji luk i strijele ležali su pored drveta. Pošto nemaju pištolj, pokušaće da uplaše Stanleya sa ovim lukom. Njegov gospodar se olakšao iza drveta. U to vrijeme Vernon se konačno oporavio. Do njega se dovezao strogi čovjek u kaubojskom šeširu. Ponudio je Vernonu pomoć, ali Dugouhi osvetit će se svojim takozvanim prijateljima. Šteta što nema pištolj. Čuvši ovo, stranac mu je pružio svoju hladnoću, svjetlucava sačmarica, jer je osveta sveta. Pas je pripremio maske kako ih pivara ne bi prepoznala. Ispostavilo se da se Randy strašno plašio klovnova, pljačkaša provalio je u kuću, ali Stanley ih je već čekao i pokazao prstom. Pištoljna idiota. Kuvar je odmah prepoznao psa i Randyja po glasu, jer kupuju s njim gotovo svaki dan. Prijatelji su se počeli svađati. Pas se umorio od držanja konca zategnutog i u jednom trenutku ga je slučajno pustio. Strijela je probila Randyja. Stanley gori zbog ovih šmokljana. Vernon je došao ovdje sa sačmaricom. Vernon je upucao Randyja iz neposredne blizine i odnesen je nekoliko metara dalje. Krupnouhi su sišli sa šina i počeli nasumično pucati sa svih strana. Ali postoje plinski boce u kući. Vernon ih je primetio i nakon još jednog hica, kuća je eksplodirala u vazduh. Elton prodaje svoj crveni auto. Nakon davanja srednjeg prsta jednom od vozača u velikom crnom kamionetu. Ovaj momak ga sada stalno juri. Morat ćemo se riješiti auto. Mladenci Richard i Sandy ušli su u zalagaonicu. Neko im je hakovao kreditne kartice. Ali parovi jesu smetnja, medeni mjesec neće pokvariti. Richard će založiti svoje ženin vjenčani prsten. U isto vrijeme i sam je gledao u ugravirani prsten i bio je veoma uznemiren. Čovjek je zamolio Sandy da izađe i počeo da saznaje kako ovaj prsten je stigao do Keltona. Richard ga je kupio svojoj prvoj ženi, Cindy. Prije 6 godina Cindy je kidnapovana i sada pronalazi njen nakit 7 država daleko od svog doma. Richard je spreman dati prsten vrijedan $17.000 u zamjenu za prsten, crveni auto i ime. Vlasnik zalagaonice dao je J.J. Thomasona, pa čak i rekao sam mu gdje radi. Richard je poslao Sandy kući i krenuo u potragu za svojom prvom ženom. Vozač kamioneta prepoznao je crveni automobil, ali u njemu je već sjedila druga osoba, a mašina se odvezla u drugom smjeru. Ricky Baldowski je vatreni ljubitelj Elvisa Presleya i pokušava postati poznat kao dvojnik preminule zvijezde. Ricky je želio zamijeniti karte za svoj nastup za doručak ili barem za par jaja. Elvis nije imao dovoljno 16 centi.
Njegova saputnica se umorila od društva prosjaka i ona odlučio je da ostavi ljubavnika gubitnika. Osim toga, on je uopšte ne liči na kralja. Ricky je siguran da će žena požaliti. On će postati poznat. J.J. Thomason, kuvar koji je založio prsten, radi u ovom restoranu. Poslao je Richarda, koji mu je tukao dokliku sa tavom za prženje njega i pritisnuo obraz na peć. Ako J.J. to ne prizna, Richard ide. Da mu ispečem glavu. Na kraju je dječak priznao da je ukrao prsten od ujaka. Richard je posjetio čovjeka i počeo saznati gdje dobio je prsten od. Rekao mi je da ga je dobio na pokeru od izvjesnog Johnnyja, Shaw, ali je odbio reći gdje se može naći. Pored toga, čovjek želi da vrati prsten. Izbila je borba između njih i Richard je izašao kao pobjednik, kada nekoliko puta je udario protivnika ciglom po glavi. Richard je ušao u svoju kuću, našao Johnny Shaw adresu u telefonskom imeniku i uzeo pištolj sa sobom, iako ne samo pištolj, ali i munja. Richard je pronašao Johnnyjevu kuću i ušao u nju. Na frižideru je video piramida fotografija djevojaka i na vrhu bila je njegova prva žena Cindy. Štaviše, Richard je napravio ovu sliku prije 6 godina. Čovjek je prislonio pištolj na Johnnyjevu glavu i nacrtao pažnja na njegovu kolekciju štapova za pecanje. Dječak je odbio reći odakle mu prsten i Cindynu fotografiju. Laže da je upravo našao žensku torbicu. Richard je nokautirao tipa. Johnny se probudio u užasnim bolovima. Richard je probio lice udicama za ribu i nanizao je konopac po cijeloj kući. Johnnyjeve ruke i noge su vezane da se ne oslobodi. Dečak je nastavio da izbegava, a onda je Richard slomio njegov zubi sa čekićem. Johnny je imao jedan udarac i priznao da Cindy bio je u silosu sada. Richard je otišao do pomoćnih zgrada, otvorio vrata i našao njegova žena u kavezu, prljava i potpuno gola. Žena se ponaša kao uplašena životinja, ali ona ne želi nigdje ići, sada je ovo njen dom. Richard je čuo za ovaj sindrom kada žrtva osjeća simpatije za otmičara. To se često dešava, psiholozi će joj pomoći, a ipak žena ne liči na sebe. Richard se naljutio, vratio se u kuću i brutalno postupio sa manijakom. Nakon toga, konačno je izvukao svoju ženu iz kaveza. Ali Cindy je broj 1, ona ima svoju moć toranj i ponekad može gledati TV. Richard je shvatio da ovdje ima i drugih zatvorenika. U obližnjoj zgradi otkrio je piramidu od 5 spratova kavezi za pse. U svakoj od njih sjedila je gola djevojka. Richard je otvorio sve kaveze i stavio svoju ženu u auto. Ali žena i dalje slijedi Johnnyjeva pravila. Na primjer, ona ne sme da nosi odeću. Richard mi je pokazao taj prsten i stavio ga na Cindyin prst. Sam Bog mora da mu je pomogao da ga pronađe. Njegova žena. Nezadovoljna, Cindy je odmah skinula prsten. Žena bi voljela nazvati Johnnyja i reći da je dobro, ali muž je priznao da ga je ubo nožem. Cindy briznula u plać, bacila prsten. I zapušila je spasioca nožem, jer je bila na samom vrhu piramide. Richard je izgubio kontrolu i uletio u drvo. Cindy je mrtva. Muškarac je odmah pozvao svoju drugu ženu i zamolio ju je da mu pomogne. Tako je Richard umro, a prsten se vratio J.J. Thomasonu. Ricky Bodolski je skoro ostao bez goriva, ali je uspio doći do zalagaonice, koju poznajemo. Ricky je predao svoj zlatni medaljon, koji navodno pripadao je samom Elvisu, i za to dobio 200. On ima show večeras, a ti ne možeš da se pojaviš, gore sa strništem. Dvojnik je otišao u brijačnicu i zamolio da mu podreže zulufi. Seljak se našalio da je mađioničar i posebno obrijao komad zulufa. Nitkov je također tražio $12 za svoj rad. Ljut, Ricky je otišao u obližnju brijačnicu. Brodobrej je saznao da je Ricky prvi put otišao u svoj takmičar i jednostavno ga zarežite po vratu ravnom britvom, za šta je tražio $12. U stražnjoj sobi, Ricky je nekako zalijepio lažnjak. Zuluf. Na ulici je upoznao čovjeka koji je bio sam u kafiću. Stranac je ponudio gubitniku da zamijeni svoju dušu za uspjeh. U istom trenutku, Ricky je shvatio da sam đavo stoji ispred njega. Elvisov imitator odlučio je da se konzultuje sa svojom majkom. Vjerovatno je sam kralj prodao svoju dušu da postane super zvijezda. Ricky je odlučio odbiti. Na kraju krajeva, takva primamljiva ponuda. Konačno je stigao na vašar, obrijan na kraju trenutak,
i otišao na pozornicu za oskudni aplauz. Njegov nastup je potpuna glupost. Ricky pleše uz usranu muziku i dvije starice sa baterijskim lampama i svjetlucavima priređuju predstavu sa strane. Kao rezultat toga, odijelo mu se pokidalo, a traka sa snimka je zacjeljivala. Rikija su izviždali i gađali hranom, iako nije jasno na šta je uopšte računao. Momak je ponovo vidio đavola i ipak se dogovorio s njim. Odjednom se rasvjeta promijenila, profesionalno prateći vokali izašli su na scenu, a sam Ricky počeo je pjevati kršćansku himnu Melvisovog glasa. Gomila okupljena okolo i goli zarobljenici koji su izašli iz kaveza došli su ovdje zbog buke. Saosjećajni starac povukao američka zastava na svakom od njih. Ricky je primijetio da smrde. Odmah na kraju predstave Stanleyjeva laboratorija je divno eksplodirala. Ricky Bodolski je pronašao talenat i dobio dugo očekivano slavna ličnost. Vrijedilo je, zaključio je Ricky, gledajući đavola. Biznismen je odmah potpisao, vratio se ugovor sa njim, pa čak i njegova bivša devojka. Samo što ju je ovaj put ostavio. U redu je, pokupit će je Johnny Shaw, koji tolk je nekako uspio da preživi. Dame, tražio sam vas. Ulazi u kombi odmah. Ne boj se, sjedit ćeš sa mnom. Devojke su se vratile na farmu. Kad se zalagaonica već zatvarala, patuljak je ušao i kupio palica od $7. Čovjek je priznao da je on sjedio u tom crnom kamionetu i konačno je pronašao koza, koja ga je gurala prstom. Agresor je počeo da tuče Eltona palicom, ali J.J. Thomason ga je nokautirao lopatom. Elton je htio upucati patuljka, ali J.J. je uvjerio da ga pusti. Donio je prsten u zalagaonicu i opet sam dobio $40. Zalagaonica je zatvorena i ovaj ludi dan je konačno završen.